Najčešće samo na osnovu učestalosti simptoma. Nema nikakve korelacije, direktne veze između toga koliko je ozbiljna gorušica i da li ima ranica u jednjaku ili nema. Znači, više od 50% onih koji imaju ozbiljnu gorušicu nemaju nikakve ranice u jednjaku zato što se jednjak adekvatno brani od kiseline. Ali to ne znači da nema simptoma. Prema tome, opet se vraćam na to da ako su simptomi prisutni jednom nedeljno ili češće od toga, ako je gorušica prisutna jednom nedeljno ili češće od toga, treba da se ode do lekara. Problem hroničnog kašlja je problem koji se najčešće dijagnostikuje i leči kod pulmologa, kod doktora koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća. Ali treba razmisliti o tome da se uradi dijagnostika i toga da li ima kile na dijafragmi, odnosno želudačnoj kili, i da li ima vraćanje kiseline, zato što kiselina može ili da potencira problem sa plućima, ili može da prouzrokuje taj problem, pa da uopšte u suštini nije astma u pitanju, nego je u pitanju vraćanja kiseline i oštećenja pluća kiselinom. Prema tome, za svakog ko ima hronični kašalj i ko se leči od astme ili opstruktivne bolesti pluća, savjet je da treba da ode do gastroenterologa i da ga gastroenterolog pregleda da li ima udružene bolesti i digestivnog trakta, odnosno vraćanje kiseline koja može to da potencira.